Poštovani prijatelji, dame i gospodo, hvala vam što ste u srpskom kulturnom prostoru večeras i hvala vam što ste došli na promociju knjige Slobodana Stojičevića Mrežni rat protiv Srba. I zaista moram, pošto ne bih predstavljao one koji večeras govore, svi ih poznajete, tu je čuveni Dragoslav Bokan i čuveni Slobodan Stojičević, pa ćemo tako nekako, posle mene će govoriti Bokan, što je moja prednost, jer vjerovatno kad bi govorio posle Bokana, mene niko ne bi slušao. Dakle, hvala Slobodanu Stojičeviću što je napisao jednu knjigu koja nam je bila preko potrebna. Ja sam to rekao javno pre 2 nedelje kada smo o ovoj knjizi premalo razgovarali u okviru moje emisije Geopolitika na Novosadskoj televiziji, jer ovo je knjiga koja otvara vidike onima koji slušaju o njoj i onima koji su je pročitali. Ja ću reći nešto što je Vladimir Dimitrijević rekao na promociji u Beogradu, a to je da ćete najbolju stvar za sebe i za ovaj narod uraditi tako što ćete ne samo kupiti ovu knjigu, nego što ćete poruke ove knjige preneti vašim prijateljima, vašim drugovima, vašim poznanicima, jer kao što rekoh, ovo je knjiga, ovo je štivo koje nam je bilo preko potrebno. Slobodan Stojičević je, pišući knjigu Mrežni rat protiv Srba, nam teorijski i praktično uobličio nešto što smo svi mi ovde prisutni, siguran sam, makar intuitivno predosećali. A to je da se posle političkih promjena u Srbiji koje su se desile 5. oktobra, ovaj haos koji nam se dešava u svim segmentima našeg društva ne odvija slučajno, nego da je reč o jednom vešto osmišljenom planu. Sad, posle ove knjige, više niko od nas, makar ovde prisutnih i oni koji nas gledaju i slušaju, nema pravo da kaže da ne zna šta nam se dešava, zato što je, zahvaljujući knjizi Mrežni rat protiv Srba, danas svima jasno da se radi o jednoj vojnoj doktrini koja se nevojnim sredstvima primenjuje na takozvano civilno društvo. Kada bi mene neko pitao šta je mrežni rat i koju bih metaforu upotrebio da bih nekome ko se prvi put susreće sa ovom temom objasnio najjednostavnije o čemu se radi, ja bih ovo o čemu je pisao Slobodan Stojičević uporedio, ne znam Slobo da li se sa mnom slažeš, ali sa dejstvom virusa side na ljudski organizam. Dakle, virus side je, kao što vam je poznato, osmišljen u laboratorijama američke vojske kao biološko oružje koje je iz tih laboratorija pušteno u civilno društvo i prema nekim posljednjim podacima zarazilo i ubilo preko 30 miliona ljudi u svetu. U poslednjem stadiju delovanja tog virusa kažu da se oboleli, nažalost, suočava sa takvim padom imuniteta da imunni sistem ne može da reaguje ni na najobičniju prehladu i tako ti nesrećni ljudi završavaju svoj život. Mrežni rat je takođe jedan globalni fenomen koji bih opisao kao virus side, Marinkoviću, primenjen na jedno društvo. Dakle, to bi u najkraćem bio moj doživljaj mrežnog rata protiv Srba i ne samo protiv Srba, nego mrežnog rata kao jednog globalnog fenomena. Na što me još posle iščitavanja ove knjige ovo štivo asociralo? Pre nekih 10-15 godina kod nas je prevedena jedna vrlo interesantna knjiga i stalno preporučujem Radovetog velikog ruskog autora i disidenta Aleksandra Zinovjeva. Knjiga se zove Slom ruskog komunizma i on na jednom mestu u toj svojoj knjizi piše o planiranoj istoriji. I Zinovjev na osnovu iskustva, disidentskog iskustva sa zapada, u neki sociološki pojmovnik, rečnik uvodi jedan potpuno nov termin koji on naziva globalnim naddruštvom.
Dakle, on smatra da je zapadno društvo na jednom određenom stepenu svog razvoja pod uticajem procesa globalizacije uspostavilo jednu novu socijalnu tvorevinu koju on naziva globalnim naddruštvom i koje je samo po sebi takvo da se ono izdiže iznad jedne društvene nacionalne zajednice i koristi odgovarajuće poluge kako bi eksploatisalo resurse te zajednice i ono je po prirodi svoga društvenog statusa i položaja nadnacionalno orijentisano i teži da svoju moć projektuje na svetsko društvo, formirajući u svim društvima, dakle i nezapadnim, odgovarajuće, sada ću iskoristiti, on to ne pominje, ali slične globalne naddruštvene mreže sa kojima je u savezu i sa kojima tvori tu jednu tvorevinu koju Zinovjev naziva globalnim naddruštvom. Pravnici bi rekli svetska vlada, ne znam, konspirolozi bi rekli svetska zakulisa, ali u principu dođemo na isto. I šta Zinovjev još konstatuje, a Slobodan Stojičević u ovoj knjizi apsolutno potvrđuje? To je da možda nije najstrašnija stvar u tome što se čovek umešao u nešto što danas kolokvijalno nazivamo, kako se to kaže, genetski inženjering. Zinovjev naime još tada tvrdi da je najgora stvar koja se desila našoj civilizaciji takozvani socijalni inženjering. Ne znam da li ću ga korektno citirati, ali on kaže najstrašnija stvar je što se čovek umešao u, čini mi se da je ovo korektan citat, socijalnu evoluciju čovečanstva. A šta to znači? Da se jedno društvo ne razvija spontano, evolutivno, nego da postoje neki centri moći koji praktično diktiraju društvene norme i pravila ponašanja i na taj način razbijaju jednu koherentnu nacionalnu društvenu zajednicu u paramparča. Da ne bismo bili ni u kakvoj dilemi, opet parafraziram Slobodana Stojičevića koji je dao jedan sjajan intervju povodom ove knjige Radio Sputniku i na pitanje šta je cilj mrežnog rata, on doslovno kaže da je meta srpska nacija. Ja ću večeras biti još brutalniji, mislim da je krajnji cilj ovog rata potpuno uništenje srpskog naroda. I nemojmo da imamo dilemu da su ciljevi manji. I to je ono što ovaj rat zapravo čini osobenim u istoriji naše ljudske civilizacije. Dakle, nikada se Srbi i nikada se svet nije suočio sa jednim ratom čiji se završetak apsolutno ne naslućuje. Mi iz ove pozicije ni ne vidimo gde je, možemo da govorimo o početku tog rata, ali gde je, Slobo, ti ćeš me korigovati, kraj ovog rata, to niko večeras ovde ne može da kaže. Odnosno, što se tiče nas Srba, oni koji su isplanirali rat protiv nas, a radi se, Stojičević tu daje besprekorne činjenice i fakta o Rand korporaciji i drugim uticajnim vojno-industrijskim krugovima u samoj Americi. Dakle, završetak rata će biti onoga dana kada Srbi više ne budu Srbi, kada budu nešto drugo. Sad neko može da kaže takvi ciljevi su postojali pre 100 ili 200 godina, ali nikada nismo imali takvu tehnologiju, moćnu i ubitačnu, koja je u stanju da to zaista i uradi. Slobodana Stojičevića, i time ću na neki način završiti, ove moje utiske možda pomalo nabacane, ali zaista govorim iz duše. Dakle, Slobodana Stojičevića su u posljednje vreme, koliko sam shvatio, svi bez izuzetka pitali šta je rešenje. Dakle, šta je strategija odbrane od mrežnog rata, i on je nekako skromno prećutkivao taj odgovor i skromno govorio, pa i u našem tom razgovoru od pre 15 dana, da je to posao sistemskog karaktera i tako dalje i tako dalje. To je možda jedina stvar gde se sa Slobodanom Stojičevićem ne slaže.
Slobodan Stojičević je, pišući ovu knjigu, otprilike dao i način na koji se možemo boriti protiv mrežnog rata. Dakle, on je čovek napisao jednu knjigu o jednom fenomenu koji u samoj Americi osmišljava 5000 ljudi. Radi se naravno o trustu mozgova koji okuplja Rand korporacije. Slobodan Stojičević je sam napisao ovu knjigu uz pomoć Igora Marinkovića, uz pomoć ljudi njegovih istomišljenika, ali u suštini svi mi koji smo nekada nešto pisali znamo da je ovo jedan ogroman posao. A zašto navodim Stojičevića? Ne da bih podgrejavao njegovu sujetu ili svoju ili bilo kog od vas, nego zato što mislim da mi imamo jedno retko nacionalno svojstvo, jednu osobinu koja je izuzetak u odnosu na mnoge druge narode. A to je vrlo izražena individualnost. Dakle, kad god Srbi misle da je sve izgubljeno, da su nam krahirale institucije, da više nema spasa, pojavi se neki genijalni Srbin pojedinac koji uradi zapravo posao institucije. Pišući ovu knjigu, Slobodan Stojičević je zapravo uradio jedan institutski posao i on je nametnuo prosto mnoga pitanja za koja sam siguran da će ih detaljno obraditi u dopuni ove studije, pri čemu je i sam vrlo iskreno i vrlo pošteno priznao da se on u osnovi oslanjao na knjigu Aleksandra Dugina i Leonida Savina koja je pred nama, koju je inače preveo, a knjiga nosi naslov Mrežni ratovi. Prema tome, zaista mislim da je najbolja stvar koju možemo da uradimo, a da se odupremo ovom mrežnom ratu protiv Srba, je da kupimo ovu knjigu, da čitajući ovu knjigu dođemo u posjed nekih dragocenih saznanja, da ovaj planirani haos, zahvaljujući ovoj knjizi, teorijski i praktično uobličimo u jednu predstavu da ono što nam napadaju, kako se kaže, roj pčela, jeste, da naravno čitajući ovu knjigu pre svega sprečimo neprijatelja koji nas napada, a njegov osnovni cilj je da mi počnemo da razmišljamo u skladu sa onim narativima koje nam on nameće. A ti su vam narativi poznati. Stojičević se bavi u ovoj knjizi ekonomijom, to su dragocene analize, ja mislim jedinstvene na našim prostorima, srpskim, pod znacima navoda, medijima, to jest medijima na srpskom jeziku, da se ispravim, i naravno napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu, koju nam tako deluju često nerazumljivo, ali su deo jednog vešto osmišljenog plana. Hvala, Slobodane, još jednom. Naravno, oni koji su večeras na ovoj promociji u Novom Sadu bit će u prilici da te čuju, a sada sa zadovoljstvom reč prepuštam jedinstvenom individualcu i borcu protiv mrežnih ratova, Dragoslavu Boka. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Čak i to kako počinjemo da govorimo bitno određuje to šta ćemo reći. I to što smo se svi navikli da počinjemo bez tih velikih, značajnih duhovnih lozinki, govori o tome da smo polako već počeli da pristajemo na metod naših neprijatelja. Kao kada u emisijama Pozdravljam se, pomaže Bog, a sa druge strane čujem muk ili zbunjenost kod voditelja. To govori o tome da civilizacija već počinje da se tranziciono pretvara u ono što je ranije vojnim sredstvima pokušavalo da nas okupira, a danas je već došlo skoro do kraja operacije. Srećom, ne i do kraja, niti će doći. Ali ova knjiga je naš važan saveznik u toj borbi. Ta borba je unutrašnja, što bi rekao Solženjicin,
na tragu mnogih drugih sličnih misli, da se operacije nikada ne vode po linijama fronta, već po liniji našeg srca. I da se taj mrežni rat protiv Srba dešava u svakom od nas. I u autoru knjige, i u nama koji govorimo o knjizi, i u svima vama koji ovo slušate ili gledate. Jer mrežni rat nije samo nastavak hladnog rata Zapada protiv Istoka, niti sukob dve ideologije sa istim finansijerima. Mrežni rat je u stvari jedna atmosfera, jedan koncept prihvatanja nečega što je natureno kao da je prirodno. I prihvatanja poraza kao izvesne činjenice koju ne možemo da prenebregnemo ukoliko želimo da živimo u realnom društvu. Ova knjiga se tome odupire i samim tim ona postaje parnjak onoj veličanstvenoj Lomparevoj knjizi Duh samoporicanja, jer ako neko pročita te dve knjige, mislim da je već dovoljno osposobljen u toj nekoj osnovnoj večernjoj školi za otpor našim neprijateljima i unutar ovdašnjeg, ne mogu da kažem srpskog, nego ovdašnjeg društva, i kad je reč o našim regionalnim, ali i evropskim i svetskim neprijateljima. Iz mnogo se uglova može početi pričati o ovoj knjizi, upravo zbog toga što nam ona donosi stvari koje druge knjige preskaču ili ih samo između redova naslućuju. Takođe moram da kažem da je Slobodan Stojičević retko hrabar čovek. On ima onu građansku hrabrost koja je iz mog iskustva mnogo ređa nego ratna hrabrost. A to je da ne samo stvari naziva svojim imenom, nego da imenuje i nosioce onih procesa koji kao virus iznutra razaraju naše društvo. Među tim pomenutim ljudima kojih je puna ova knjiga, ima i mojih prijatelja, i poznanika, i saradnika, ima i dobrih ljudi, ali on ovde ne pristupa moralistički, već suštinski tome kome oni služe. Znači, danas odavno još više nije pitanje šta mi pričamo, šta mi želimo, nego kome služi to što mi radimo. Evo, mi danas imamo iskustvo od pre nešto više od 18 godina, kada je jedan naizgled spontani, naizgled narodni proces pretvoren u početak kraja srpske kulture, društva i države. Mnogi među nama su 5. oktobra videli samo onaj spoljašnji nivo, onaj vrh ledenog brega, ono što nam je natureno i dato da jedino vidimo. Videli smo greške, besmisao, nedovoljno srpstvo, nikakvu veru, režima koji je prestao da bude država, čak do te mere da nije imao hrabrosti ni snage da, recimo, pilote koji su stradali u borbi sa NATO agresorom sahrani u Aleji velikana ili Aleji zaslužnih građana, već su oni pušteni da budu sahranjivani po svojim rodnim selima, jer je ta vlast neprestano bila ni tamo ni ovde s one strane naših interesa. Ali umesto te vlasti je došlo nešto što nas je iznutra zarobilo, ne samo s polja. Pod Miloševićem se moglo biti slobodan u zatvoru, moglo se biti slobodan i u rovu, moglo se biti slobodan i u demonstriranju protiv njega. U onima koji su došli posle njega, a koristeći sve te korisne idiote koji su zajedno sa njim nastupali, palili Skupštinu i nadali se boljem, u tom novom sistemu počela je da strada i naša duša i naša svest. Krenuo je čitav niz napada na ono što je dragocenije od državnih granica, političkog uređenja, pa čak i suverenosti. Mi smo postajali sve sličniji i sličniji našim neprijateljima. I to ne samo na psihološkom nivou tog čuvenog stokholmskog sindroma, gde se od prevelikog straha žrtva poistovećuje sa dželatom,
nego smo počeli da verujemo u način mišljenja i u pogled na svet onih koji su polako krenuli da od nas prave robove na način kakav ni antička Evropa nije poznavala. Robovi koji nemaju nikakvu zaštitu, ali koji imaju pravo glasanja. Ljudi koji na izgled na izborima mogu da biraju vlast, ali se na kraju ispostavi da im je potpuno svejedno koga god izabrali. Ako uzmo, kajaće se, ako ne uzmo, kajaće se. I to je sama suština procesa o kojima govori Slobodan. O tome da je potpuno svejedno ko je na vlasti u sadašnjoj Srbiji, jer njom vladaju poluge moći koje su neuporedivo jače od tih nosilaca i delegata prave vlasti koja počiva daleko od Beograda, Skupštine i svega onog što ima ikakve veze sa Srbijom, srpskom državom i srpskim društvom. To je ono što je njegova glavna teza. On takođe, između redova, nam govori da ništa što se dešava na Balkanu, a posebno u onom srpskom delu Balkana, nije samo lokalno. I ne pripada samo našoj sceni, našim opozicionarima ili režimlijama, našim udvoricama ili pobunjenicima, već je deo opšte slike sveta u kojoj je sve tako naštelovano da šta god da uradite u odbranu ili napad, u kritiku ili objašnjenje, odmah vas hvata ta nevidljiva sila i postavlja u svoju gravitaciju. Paradoksalno je što se govori samo o jednim sendvičima, onim režimskim, a ne govori se o onim još mnogo debljim i slasnijim međunarodnim sendvičima, kroz grantove, stipendije i novac koji daleko prevazilazi dnevnicu za putovanje autobusom na neko mesto gde mora da se ide. Tako da oni obezbeđeni, nenapadnuti, mnogo lukaviji sendvičari ponižavaju i ismevaju one nesrećne sendvičare koji da ne bi izgubili posao ili da bi dobili neki dinar u svoje studiranje, rade stvari koje nisu najčasnije. I to je važno. Važno je da shvatimo da je u horizontali političkog delovanja i društva sve gotovo. Da se tu, na tom nivou, poraz dogodio. I da iz te perspektive mi prisustvujemo kraju srpskog društva, kraju srpske istorije, kraju srpske nacije i kapitulaciji koja je potpisana time što na reč Amerika mi nemamo asocijacije koje imamo na reč Nemačka u Drugom svetskom ratu, gde nam padaju na pamet Hitler, Goebbels, Himmler, logori, rasizam, nego na reč Amerika nam padaju na pamet Hollywood, Disneyland, Bruce Springsteen, Johnny Cash, ne znam. I mnogo šta što pripada nametnutoj slici sveta. Nema nikakve veze to što poneko od vas nije takav. To ništa ne znači. Suština je u tome da je to nametnuta slika sveta, kroz koju prolaze naša deca, koji odlaze na žurke gde slušaju određenu muziku, na ulice, gde bubnja niz poruka, gde je na sve strane postavljen sistem sublimnih poruka, kao u onom čuvenom filmu Carpenterovom Oni žive, They live, gde u stvari iza onih poruka koje govore marketinški pokori se svojoj žeđi, pij Coca-Colu sa ili bez šećera, u stvari iza toga su poruke budi rob, ne odupiri se, pristani na ono što ti moćni kažu. Znači, mi živimo u jednom užasno opasnom, kobnom sistemu koga nismo svesni, što se vidi i po atmosferi nas pred početak ovoga. Svi se smeškamo, ćaskamo, pijuckamo, podgurkujemo se, razmišljamo o tome da li će neko od nas malo bolje da govori ili malo lošije. A situacija je zastrašujuća. Situacija je kao 42. u sred NDH. Samo što nema koljačkih kama. Samo što nas niko ne seče po grlu. Ali nam decu oduzimaju. Preko drugova i drugarica. Preko škola. Škole ne služe da obrazuju decu, da budu u otporu prema onome što ih porobljava.
Škole služe da decu uvuku u sistem. Ispada da su ti kratki trenuci odmora između časova mnogo slobodniji i važniji za tu decu nego sami časovi. Sa profesorima koji isporučuju ono što im je rečeno. Sa ministarstvima koje rade ono što im kaže vlada. Sa vladom koje otvaraju poglavlja sablasna na putu gde nas neće. To je kao čovjek koji plaća autobusku kartu, a ide peške. I sve te stvari koje mi vidimo, kao da ne dopiru u dubinu naše svesti, a kamoli u naše srce, u naš um, jer mi se ne ponašamo kao gerilci, kao borci srpskog otpora, nego se ponašamo kao razmaženi žiri koji sedi i kaže, ovo nije dovoljno srpsko, ovo su... Nije formulisano. Nemamo snagu, pa to je ono što u stvari ova knjiga nosi kao svoj zaključak. Nama je oduzeta snaga duše, nama je oduzeta snaga duha. Nama je oduzeto razumevanje koliko je važna crkva. Nezavisno od moralnog lika pojedinih sveštenika, monaha, vladika, čak i samog patrijarha. Crkva, kao i država, koju nemamo. Crkvu imamo. Imamo je zato što u 9 sati ili u neko drugo vreme počinje liturgija, počinje pričest, počinje prisajedinjavanje Hristu. Počinje ono, budimo kao bogovi. Počinje naš dodir sa večnošću, naša pobeda nad smrću. Na isti način na koji su na sve to reagovali i naši preci. U prethodnim generacijama i onim još pre toga. Zato mi ne možemo da razumemo duboki smisao proslave 8 vekova srpske autokefalnosti. Deo nas misli da je to samo neka crkvena proslava. Deo misli da neki birokratski trenutak, nekih 8 vekova, 6, 5 vekova, autokefalno zvuči kao neka čudna grčka reč koju razumemo i ne razumemo. To je 8 vekova od početka otadžbine srpske. Zato mi ne pamtimo ranija vremena, ranije vladare i raniju srpsku istoriju. Ne zato što nije postojala, nego što smo od tog trenutka mi porodica. Od tog trenutka se mi zovemo braćo i sestre, a ne drugovi, drugarice, dame i gospodo ili kako god drugo. To je početak otadžbine. Zato njego živi u istom vremenu kao i Sveti Sava. A Sveti Vasilije Ostroški kao Žarko Vidović. Ili nas trojica ovde kao neki naši daleki prethodnici iz 912. ili bilo koje druge godine pre 1918. godine. Kad smo mi upali u prvi mrežni rat. Strašan, zato što je bio neočekivan. I zato o njemu mnogo bolje svedoči onaj ko pripada zapadnoj civilizaciji, a to je Archibald Rice, nego naši Srbi. Jer on vidi šta se događa. On ne misli da je reč samo o slabosti jedne generacije koja je manje hrabra od njihovih očeva koji su ginuli u ratovima, pa ide na žurke, podređuje večne principe modi, šminki, izlasku, provodu. On vidi da mi gubimo dušu. On vidi da mi nestajemo iako formalno postojimo. On vidi da će se među nama formirati komunisti koji će slaviti Envera Hodžu, Staljina i Tita, koji će odbacivati Svetog Savu i Živojina Mišića u ime borbe protiv Nemaca, sa kojima će 20 godina posle toga da naprave dil i da šalju gastarbajtere tamo. Znači, gubljenje duše je problem onoga što zovemo mrežni rat. Mi u Srbiji nemamo politiku, prvo da odmah to objasnim. Mi u Srbiji imamo samo ekonomiju, nemamo politiku. Pa jedna grupa koja se zove vlast kaže: glasajte za nas, a mi ćemo vam pomoći da ne budete prosjaci, već samo poluprosjaci. I da vaše preživljavanje ipak postoji, da samo 5 posljednjih dana u mesecu
ne znate šta ćete sa sobom jer više nemate dinara u džepu, a ćete zato 25 dana imati od čega da živite. A opozicija kaže, ne, mi ćemo vam omogućiti da budete poluprosjaci. Ne oni. A niko ne govori o tome čemu služi život. Čemu služi? Zašto se mobilišemo? Zašto branimo Srbiju? Zašto pričamo o Srbiji? Zašto sedimo mesecima i nešto sastavljamo i pišemo? Zašto smo se ovde skupili da s vama razgovaramo? Smisao života jednog naroda je politika. A ne borba za to da li da 23 evra mesečno ili 14 evra imamo pa da eto kupimo nešto malo bolje patike svom detetu, a da sve ostalo bude isto. I da mi budemo deo onoga što fantastično zove Zoran Milivojević spljoštenim društvom. Spljošteno društvo u horizontali. Samo ironija, cinizam daje. Takozvani humor kroz grafite, džabaste krečire. To je ispalo od svetosavskog naroda sa ratnim herojima koji imaju veličinu Scipiona i Mucija Scevole i Leonide i Hanibala i velikih junaka sveta. Zato Srbi danas za reč mit misle da je isto što i laž. I kad god čuju nešto veliko i važno, kažemo, a da li je to baš tako? A kad čuju nešto ružno o nama, kaže, vidi kakvi smo. To je to stanje o kome govori on. A ja ovde hoću da dam duhovni kontekst, širi kontekst ove knjige kojom se ona ne bavi, niti to njen cilj, a tim se ne bave ni Dugin, ni Savin, ni njihovi saradnici, a to je duhovni kontekst. Nema mrežnih ratova bez podnebesja. Koordinacija demonskih sila o kojima govori Dostojevski mnogo bolje nego svi savremeni sociolozi i instrumenata tih sila dovršavaju ono što oni zovu mrežni rat. Da, mreža koja pada na dušu, pada na svest i pretvara tu svest i tu dušu u jednu masu, kašu, koja robovski ropće i govori samo da preživim ovaj dan, samo da izbegnem ovu oluju, samo da dočekam sutra, samo da nahranim moje dete, samo da odvedem moju porodicu na more. A po bilo koju cenu. Jer opet život postaje važniji od svega, kao u pećinsko vreme. Čitav put civilizacije od pećinskog vremena kao vamo je smisao života. Da postoji nešto važnije od života. Važnije od cigare, važnije od piva, važnije od drugara iz kraja. Da bi se na kraju ciklusa vratili na to da je ipak život najvažniji. Da naša deca ne idu u rat. Deca od 20 godina. Nego da se raspadnu na ulici od besmisla, droge, nihilizma, autoironije, autošovinizma, nepostojanja mesta u društvu, pa onda lutaju po svetu tražeći mesto u društvu koju ne mogu da nađu, jer se mesto dobija korenima, ukorenjivanjem, koga nema ovde, ali koga nema ni tamo. Ovde imate privid socijalnog društva sa tetkama, babama koje vam pomažu i sa prijateljima s kojima ćaskate, ni o čemu važnom, ali ćaskate. A tamo imate uslove da nosite malo bolju odeću, da imate malo veći stan, da imate kola koja vas prevoze obesmišljenog iz tačke A u tačku B i da umrete i budete sahranjeni na njihovom nekom dalekom groblju koju nikad niko neće posetiti, a da vaša deca polako zaboravljaju jezik i u drugoj ili trećoj generaciji postaju janjičari koji će ratovati za te države u koji ste ih odveli. Kao piloti bombardera koji su srpskog porekla ili komadant Bondstila. Ili onaj engleski vojni ataše, čiji je otac četnik iz Engleske.
Znači, jedna besperspektivna slika u kojoj vas neprestano ubeđuju da je jedan oblik besmisla udobniji, manje opasan, sa malo više para, bolji od ovog drugog oblika koji je siromašan, a podjednako besperspektivan kao i ona obeskorenjenost tamo daleko, sa one druge strane. I sad, istorija zapadnog mrežnog rata je istorija magije. To je istorija magije u službi demonskih sila podnebesja. Moramo da razgovaramo o stvarima i da ih nazivamo pravim imenom. Zašto idemo u crkvu? Zašto poštujemo ikone? Zašto ih stavljamo na zid i palimo kandila? A onda se šokiramo kad neko kaže da, đavo vodi svo zlo ovog sveta. Danas kao i uvek. Pa kao, kad đavo, što preterujemo. A onda posle celivamo ikone i mošti i divimo se Vasiliju Ostroškom i Svetom Savi, a ne verujemo u osnove onoga što čini njih duhovnicima, a ne zaluđenim fanaticima koji su umrli ni zbog čega, jer ni Bog ni đavo ne postoje. Istorija magije ide od humanizma, rane renesanse, do transhumanizma našeg vremena. Od previše ljudskog, koje odbacuje Božje i božansko, to čoveko Božje, do podljudskog današnjeg, gde se sve svodi na instinkt tela. Masaža, što udobnija sedišta, cipele od dobre antilop kože, dobar sat, veliki ekran, još veći ekran, na kome se prikazuju prizori apsurda i besmisla, koji našu decu uče da budu nezadovoljni onim što imaju, a ne pomaže im da steknu to što nemaju. I onda oni ostaju u tom rascepu i u večitom nezadovoljstvu. Možete ovako lako da ih izvedete na ulicu, da im kažete šta god hoćete, da pokažete na nekog ko nije simpatičan i da se oni bore protiv njega u korist nekih drugih, koji su možda naizgled simpatičniji. Kao što su engleski pedofili često džentlmeni u fantastičnim modelima, ali koji čine čuda iza zatvorenih vrata. Kao i naši neprijatelji. Zato je ovde sve strašno. Zapadni čovek ima volju za moć i ceo sistem zapadnog pokoravanja prirode, od Novog Organona, Bekonovog nadalje, je u stvari pokoravanje prirode zajedno sa narodima, nacijama, državama i svim onim što čini tvar. To je magija. Šta je suština magije? Ono, neka bude volja moja, a ne Božja. To je i sadržaj onog čuvenog abrakadabra. A ona druga strana je amin. Da, Gospode, neka bude volja tvoja. To je sukob dve civilizacije, od kojih jedna nabacuje mreže već vekovima, magijski se boreći za to. Zato su oni dobro organizovani. Zato je njihova mreža tako gusta i nije pocepana. Zato što imaju podršku onih sila koji iskušavaju sve na ovom svetu, od Hrista u pustinji pa do nas danas. To je ta velika borba i to je to svedočenje vere. I to je ta snaga koju su naši intelektualno nepismeni preci, ali duhovno pismeni preci imali, a koje mi nemamo. Mi smo tragikomični u odnosu na naše pretke. Zato je crkva tako važna. Ako želite da znate kako ste obučeni, uđite u crkvu onako kako ste obučeni na ulici. Ako ispadnete smešni, onda znajte da ste smešni. Jer samo crkva daje u ogledalu vaš pravi lik. Ono na što ni ne obraćamo pažnju. Jer smo zabavljeni drugima, govore o drugim greškama, o onima koji kvare jedinstvo kod Srba, o onima koji su ulizice režima ili onima koji rade za Soroš. A mi? Šta je sa nama? Ko smo mi? Čemu mi služimo? To neshvatanje da su crkve tvrđave otpora,
da su mošti naša artiljerija, da su ikone naša vojska, kao i oni koji su predstavljeni kroz njih. To su razumevali Srbi koji su uspevali da iz jedne jaruge 804. pobede najveće tadašnje carstvo. Ali su imali raketni sistem svoje vere unutrašnje. I onog malog krstića na kome su se zakleli da ne izdaju jedan drugog. Po cenu prokletstva na porodice. I po cenu onoga što je mnogo gore od smrti. A to je gubljenje časti. Jedne reči koja je izgubila svako značaj u ovom vremenu. Zbog mrežnog rata. Mrežni rat pravi malodušne ljude koji ne znaju šta je smisao. Kojima je stalno dosadno. Koji neprestano vide da su lošije pozicionirani u društvu nego što njihovi talenti zaslužuju. Pa zar će mi proći život tek tako? A nekada su na stupu stolpnici čitav život provodili, ne pomerajući se sa 5 kvadratnih metara i ne misleći da su time nešto izgubili. Ne misleći da su time provincijalci. Jer je periferija udaljenost od Hrista, a ne mesto gde se vaš stan nalazi u urbanom sistemu jednog grada. A ako ste udaljeni od Hrista, onda ste na periferiji smisla. Onda vaš život nema nikakav značaj. Jer vera u Boga nije samo kao neko navija za jedne, neko za druge, pa eto oni veruju, ja ne verujem. To je sama suština svega. Koji je smisao popravljanja političke vlasti ako ne verujete u Boga? Šta dobijate ako iz malog besmisla dođete u veliki besmisao? Ako iz domaćeg besmisla dođete u inostrani besmisao? Ako iz nevidljivog ropstva uđete u vidljivo ropstvo ili obrnuto? Razlika je samo u manekenskom izgledu vašeg političkog lidera. Pa vam je on simpatičniji i ne nervira vas kad ga vidite, ili vam je manje simpatičan pa vas jezivo nervira. Pa nije to pozorište pa da navijate za glumce. Pa kao ovaj neuverljiv glumac i nervira nas stalno. Pogledaj kakav cirkus pravi. A zato ovi drugi su neviđeni frajeri. Sve čvrsti, tvrdi, ozbiljni. Dok ne dođu na tron gde postanu mali miševi od onih koji drže već sada i Beograd, i Novi Sad, i Srbiju, i ogroman deo sveta.